салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳотон нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз душанбе 28 сентябри 2020 сол аст ва тозатарин таҳаввулоти ин соатаро мустақиман манзуратон мегардонем. хабарҳоро аз русия шурӯъ мекунем. дар робита ба пандемияи covid-19 президенти русия Владимир Путин ба хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ ки муҳлати будубоши муваққатӣ ё истиқоматии доимиро ба поён мерасонанд иҷозат додааст ки бидуни тамдиди ҳуҷҷатҳои зарурӣ то 15 декабри соли равон дар қаламрави русия иқомат кунанд. фармони дахлдор 16 сентябр эътибор пайдо кард, аммо дар ин бора танҳо рӯзи 24 сентябр ба расонаҳо хабар дода буданд. ҳуҷҷат инчунин то 15 декабри соли 2020 муҳлати хуруҷи ихтиёрии шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ аз Федератсияи Русияро ки нисбати онҳо қарор дар бораи хориҷкунии маъмурӣ қабул шудааст боз медорад. то ин сана дар бораи ихроҷ аз Русия, ихроҷ ё ба давлати хориҷӣ интиқол додан, инчунин қарорҳо дар бораи коҳиш додани муҳлати будубоши муваққатӣ, маҳрум сохтан аз мақоми гуреза, паноҳандагии муваққатӣ, бекор кардани раводид, додани иҷозатномаи кор, патент, иҷозатномаи муваққатии кор қарор қабул карда намешавад. иҷозатномаҳои истиқоматии доимӣ ва муваққатӣ низ дар сурати ба анҷом расидани муҳлаташон эътибори қонунии худро гум намекунанд. илова бар ин, фармони президент ба шаҳрвандони хориҷӣ иҷозат медиҳад ки озодона Русияро тарк кунанд, ки муҳлати ҳуҷҷатҳои шахсияташон пас аз 14 сентябри соли 2020 ба итмом расиданд. ба хориҷиён рафтани онҳо иҷозат дода мешавад, агар хориҷиён ба давлати худ бидуни убур аз қаламрави дигар давлатҳо баргарданд. қайд карда мешавад, ки қарори мазкур дар робита ба зарурати ҳалли вазъи ҳуқуқии хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ дар Русия ҳангоми пандемияи коронавирус гирифта шудааст. идомаи хабарҳо. дар ояндаи наздик як ҳайати намояндагии ҳукумати Ӯзбекистон ки ба ҳайати он қариб ҳамаи намояндагони вазорати идораҳои дахлдории кишвари ҳамсоя шомил мебошанд, ба душанбе ташриф меоранд. ҳайати ҳукуматиро як гурӯҳи калони соҳибкорони ӯзбек низ ҳамроҳӣ мекунанд, ки дар форуми тиҷоратии Тоҷикистону Ӯзбекистон ширкат меварзанд. ҳамчунин вазорати идораҳои дахлдории Тоҷикистон бо намояндагони ҳукумати Ӯзбекистон мулоқотҳо доир намуда, дар ҷараёни он масъалаҳои кушодашавии марзҳо байни ду давлат ва барқарор кардани парвозҳо байни Тошканту Душанбе ки рӯзи 16 март ба иллати пандемияи коронавирус баста шуда буд, баррасӣ хоҳанд шуд. ҷонибҳои чунин рушд ва густариши ҳамкориҳои ду давлатро дар соҳаҳои иқтисодиёт, молия, энергетика, фарҳанг, маориф, нақлиёт, савдо, сайёҳӣ, саноат ва илм баррасӣ мекунанд. интизор меравад, ки дар ҳайати гурӯҳи меҳмонон аз давлати ҳамсоя сарвазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов низ ба Душанбе ташриф оварад. ёдовар мешавем, ки аз 1 октябр Ӯзбекистон тамоми марзҳо, гузаргоҳҳои ҳавоӣ, роҳи оҳан ва автомобилии худро барои шаҳрвандони тамоми кишварҳо боз мекунад. вуруд ба Ӯзбекистон барои шаҳрвандон аз минтақаҳои сабз воридшаванда бидуни маҳдудият иҷозат дода мешавад. Чин, Таиланд, Малайзия, Кореяи Ҷанубӣ, Гурҷистон, Маҷористон, Финляндия, Латвия, Австрия ва Ҷопон ба минтақаи сабз мансубанд. шаҳрвандони ин кишварҳо ва онҳое ки дар 2 ҳафтаи охир дар қаламрави ин ҷумҳуриҳо қарор доштанд, метавонанд бидуни маҳдудият ба Ӯзбекистон ворид шаванд. шаҳрвандони кишварҳои дигар бояд озмоиши манфии ПТР-и коронавирусро дар давоми 72 соати охир гузаронида шуда бошанд. пешниҳод кунанд дар 2 ҳафтаи охир дар карантин дар хона ё дар меҳмонхона бимонанд. хабарҳои ин соатаро мустақиман идома медиҳем. дар натиҷаи фурӯ рехтани пули пиёдагарде дар ҳудуди анбори яке аз корхонаҳои саноатӣ дар вилояти Москаваи Русия 49 нафар шаҳрванди Қирғизистон маҷрӯҳ шуданд. сафорати Қирғизистон дар Русия хабар медиҳад, ки аз шумораи умумии 49 нафари захмиён вазъи 4 нафари онҳо вазвин аст, ки дар ҳоли ҳозир дар беморхона таҳти муроқиби табибон қарор доранд. ҳодиса субҳи 27 сентябр дар корхонаи саноативу логистикии FM Logistic Сидорова, ки дар ноҳияи Спутинский вилояти Москав ҷойгир аст, ба вуқӯъ омадааст.
گذرگاه پیاده‌گرد آهنین که درازی 35 متر و بلندی 4 متر دارد در نتیجه از وزن مقرره بر زیاد برداشتن بار رخنه گردیده است که در این حالت کارمندان در سرگرمی کار بودند. طبق معلومات پیشکی در این حادثه کسی هلاک نگردیده است، اما شماره زخمیان 49 نفر گفته می شود. طبق معلومات سفارت قرقیزستان در روسیه در کارخانه FMC و در مجموع 169 نفر شهروندان جمهوری قرقیزستان کار می‌کنند. گروه‌های کمیته تفتیشات، پروکراتورا، وزارت حالات فوق‌العاده، یوری تجلی و دیگر مقامات دخلدار دولت روسیه در محل حادثه کار می‌برند. اینچنین کارمندان سفارت قرقیزستان و نمایندگی وزارت کارهای داخلی جمهوری قرقیزستان در روسیه برای رسانیدن کمک همه‌جانبه به شهروندان قرقیزستان از جمله کارکرد پرداخت جبران دخلدار مادی به شهروندان مجروح پی کار هستند آمده است در خبرنامه سفارت قرقیزستان در روسیه. خبرهای روز را ادامه میدیم و از مسکو به سورگوت میرویم. دادستانی منطقه خانتی-منسیسک فدراسیای روسیه اومید به نظارت اجرا و رعایت قانون‌ها در مؤسسه‌های اصلاحی تفتیش حادثه فرار یک نفر محکوم شده از مؤسسه اصلاحی طبی رقم 17 خدمات فدرالی اجرای جزای جنایتی فدراسیای روسیه در شهر سورگوت را آغاز کرده است. معلوم است که محکوم شده زاده تاجیکستان است، ولی مقامات نامناسب او را آشکار نمی‌کنند و وی برای راهزنی به 1 سال زندان محکوم شده است. او را تنها 2 هفته پیش به زندان فرستاده بودند، می‌نویسد خبرگزاری که اینفارم. طبق اطلاع مقامات نظارتی شامی روز پنجشنبه جوان 23 ساله از بی‌نظارتی مأموریت زندان استفاده برده از آنجا غیب می‌زند. پس از آشکار شدن حادثه فرار محبوس، مأموریت مؤسسه اصلاحی با پروکراتور منطقه و دیگر نهادهای ضد دخل خبر داده است. گفته می‌شود که هنگام گذراندن چاره‌های فوری جستجوی محبوس فراری را در بازار اسکانیای شهر سورگوت پیدا و دستگیر نمودند. کارمندان پلیس باید به دلیل فرار محبوس از محبس از روی قسم 1 ماده 313 کدکس جنایتی فدراسیای روسیه پرونده جنایی آغاز کردند. کارمندان پروکراتور مخصوص گردانیده شده به جای حادثه رفته محل حادثه را از نظر گذراندند. با محکوم شدگانی که یک جای با فرار شده ادای جزا را ادا می‌کردند، اینچنین شخصان منصبدار مؤسسه اصلاحی مصاحبه کردند. و در آخر نظر به وضع منطقه در قره‌باغ کوهی میکنیم. از دیروز 27 سپتامبر بازینجانب در منطقه قره‌باغ کوهی میان نظامیان ارمنستان و آذربایجان مقاومت‌های مسلحانه ادامه دارد. وزارت دفاع آذربایجان اعلام داشت که نیروهای مسلح ارمنستان منطقه اهالی‌نشین را در قره‌باغ کوهی تیرباران کردند که این حادثه در پی کشته شدگان و مجروحان را دارد که اکثر آنها مردمان ملکی میباشند. طبق اطلاع وزارت دفاع ارمنستان، قره‌باغ به حمله‌های هوایی و موشکی دچار شده است. در ایران به رسانه‌های خبری گفتند که باکو اولین شده به سمت قره‌باغ حمله کرده است. در پای حادثه به عمل آمده ارمنستان حالت آمادگی حربی و سفربرکنی عمومی نظامیان را بر منطقه نزاع اعلام کرد. در همین حال پرزیدنت آذربایجان الهام علیف گفته است که جاری کردن حالت حربی را در یک قطار شهر و ناحیه‌های جمهوری و ساعت کماندانتی را در کشور تصدیق کرد. یک قطار دولت‌ها از جمله فدراسیای روسیه، چین، فرانسه و آلمان جانب‌ها را به خویشتن‌داری دعوت کردند. چین باشد امیدواری کرده است که ارمنستان و آذربایجان در پس منظر تشنج اخیر در قره‌باغ کوهی آرامی و خویشتن‌داری پیشه کرده اختلاف سیاسی را دوستانه حل می‌کنند. گفته است سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین وان ون بینگ. چین درک می‌کند که تأمین صلح و ثبات منطقوی به منفعت همه‌جانبه‌ها از جمله ارمنستان و آذربایجان است. ما امیدواریم که جانب‌های منفعت‌دار آرامش و خویشتن‌داری ظاهر نموده از شدت منبع وضع جلوگیری می‌کنند و اختلاف موجوده را توسط مکالمه سیاسی حل خواهند کرد. آمده است در اطلاعیه وزارت کارهای خارجه چین. نزاع در قره‌باغ کوهی ماه فوریه سال 1988 وقت آغاز یافت که ولایت مقدار کوهستان قره‌باغ از هیئت جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان برآمد. هنگام مقاومت مسلحانه در سالهای 1992 1994 آذربایجان نظارت قره‌باغ کوهی و 7 منطقه همسایه را از دست داد.
از سال 1992 این جانب مذاکرات داید به حل مسئولیت‌آمیز مناقشه در دوره گروهی مینسکی سازمان عهدنامه امنیت و همکاری در اروپا با سروری سه همرئیس روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه برگزار می شود. آذربایجان اصرار دارد که تمامیت ارضی خود را حفظ می کند. ارمنستان باشد منطقه‌های جمهوری اعتراف نشده را حمایت کرده است. تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. در ساعت‌های بعد انتظار خبرهای تازه بمانید.